Nilhapa Akashvani Kohima a pungthum alin tolhona angai bangin kuki program akipantai tupo nga pang simin sidlo amasan tuso tumakai akipodo tha criminal laws thumhohin kumsang ni somileku ka a aphat se na adi athutan la ain umdo sa te de hetia home minister pun ase Mogokchung district sung Koridang assembly constituency adia photo electoral roll kisodo tha Archery Association of India Vice President Panmuna Chakuvulu Surol Hendo Hita Tun Tuso Lingin Andaman and Nicobar Island Home Affairs Ministry Noya Parliamentary Consultative Committee to Home na Home Minister Amit Shah Lamput nan anachilain kiho na sungchun milun shain kumsang ni somnilaku ka criminal laws tha thumhohin district court level apat Supreme Court chan adi le aphat se na tutan la sa ani te de ahitai na ti tu a dan tha thum ho hin thu khul chilna mona ma do lam le got na chan sa lam zong asugang che tan choteng le gam sunga forensic lab ho zong amun muna tun do ahi theina diwa crore sang som thum man cha hide hi vetin aseibe alang khana dan tha pu do ahi jeng wangin numi chunga khan si minister hole alien alal got na chang ho akingai damdam zengun government kidin te pi a thu se hole thudi thuta sei do ji ho aji beya songkul chang atam ki nu nahi Chief Electoral Officer CEO Office Nagalandin Koridang Assembly Constituency a by election dito lhona photo electoral roll aso do tan vote la the ho gol la na lekha zan hi na ki so do chu tul ha ni sim thuma pat ni sim som ni le li sungge adi lo ka la na su di na hole belap na nei the na phat aki hongin lakit ni sim sagi le thil zo si su fel so hidiu chuta le lakit mama ni sim som le li ni khole electoral roll achai na dia ki su to chu so do a ding ai tai su di theida ki so do electoral roll achun agoma vote la the sang som ni le khat le zanga le som get le gup hichila a cho pasal sang som le zaku le som nga le gup nume sang som le zagup le som thum chuta le mun chu ma na tong hin la vote la the mi zakhat le som ni lenga hi ve Hyderabad na sang ni som ni lenga Senior National Archery Championship chazong le Annual General Meeting chi la khom sungchun Archery Association of India a Vice President Panmun tu din Chakuvulu Sorocho lendo in an umtai ama hin tu le tu a Nagaland Archery Association President Panmun Zong atu ahi in Panmun sang jo che ahung cham chungin association in zong ain ke pa pi ve hitabang Panmun sang ta lo the dinga achunga ta san na ani chungin Archery Association of India chunga zong ki pa na sang ta phongin hi NAPTC Police Complex Jumukidima atu lasung nisim sagi akon nisim som le thum sungteng constable la lut na dinga physical le medical test kila na chi ladi ahetin Dimapur Commissioner of Police lamapat het sa na kimona hi phat ni a ki hom khenin jingka gup gin chule jingka som gin nisim sagi ni le tribe zo si a nume candidate ho pungup hiche zo som gin teng angami pasal candidate ho nisim gate pungup le au candidate ho chule som gin teng chang ho nisim ko pungup le lotha abana som gin le rengma nisim som chule nisim som le ni khote ni le kifri se moho puma sema candidate zo se vet la hidiu achai ni nisim som le thum jingka pungup le chakasang kemungan konyak le phom chule som gin le phuchuri sangtam tikhir yimking le zeleng candidate zo sin admit card le identity proof an ke choi che diwa zong het sa hi ve Chinaya zan hi National Sidha Day kingon sungchun Vice President CP Radhakrishnanin Sidha kiti he pu khang pa khanga ko nin ki zui to hindan khatti na hi in tu khangin zong aki thojing na lazin Sidha Ayurved
unani chule yoga kiti se zong ayush ba kai a hi suun go luilaya kun hingki thope a hi na bana tu gezin mihem tampi ta sa dam sa lamin to do ane zom zingui anati tu so ho hi akashvani ko hima akon hungki phonga hi Angami Public Organization na President Louis Kakhengule Lina anpei na chungin Chief Minister ni Pyuriovin lunghem pi na thuthot ahin nezin mi hong phalta le mi kita anahin zapi na tong dia ki gel ha masang chun kum phabep ki pumpi ta state government noya na tong khat zong anahi ati New Delhi a Chintan Shivir ke Magazaw Chemicals and Fertilizers Union Minister JP Nadain Government tilgon ho hi lowball mi ho hin kho ven bit dile khanlet sa de bidoi niya ki gong do azi wa he nati tu kum sungle lowball lam to kisaya thille lo gampa ma ko hi hin pu lut na chule leiphat na dinga thil sem do tampi ki nei lading lowball na alo le ai man cha na ho zong phata avet la hi diwati kin gon sung chun digital man cha na a lowball dan lam su phat che dile lowball mi hon a het diwa lom ho het sa a hi diu thu ho ana sei khom na hi Election Commission of India gam mi ten ECI net app ki download che a su phat dilai a hi lo le akiwat lai om le dulha ni sim som chan ngai dan ho pilu na thei phat aki hongye tin ko na hin ne je Voter Helpline app C-Vigil, Saksham, Know Your Candidate app chule election to kimatna app chom som liwal ki sem do ho khela tua ECI net app hi thilzo si hu pha ki sem do he tin ki se je Vijay Hazare Trophy group match achain achun Nagaland in Arunachal wicket ko in agol zo in Arunachal 10 overs som nga sungin runs zanile som dileli a hen don Anungdel Nagaland in overs som thumle ko point ni sunga ale thu in Joshua Ozakam chun ball zakhat le som li a runs zakhat le som li het donan player of the match award anasangin ahin la alang khana Manipur team in Meghalaya azo kit ji chun wangset ta in Nagaland team cho final in alut zo ta pon hi dulhan sim sagi ni kho final match a hi Manipur le Bihar ki team din tai tu so hum khana din avelin tu so thumakai akipodo atha criminal laws thum ho hin kum sang ni som ni le ko ka a aphat che na adi a tu tan la ain sa te de hetia home minister pun ase Mogokchung district sung Koridang Assembly constituency adia photo electoral roll ki so dota chule Archery Association of India Vice President Panmuna Chikhovulu Suro Lendo hita tu so hi chan hin aki chai tai tun seimin thang khong saya kon wa chai lakisa ngai panuiti